намунаи олии инсондӯстӣ ва раиятпарварӣ инак дар доираи тадбирҳои олии башардӯстона ва татбиқи сиёсати самарабахши иҷтимоӣ боз як иқдоми накӯ пеш гирифта шуд. дар ин замина бахшида ба иди байналмилалии наврӯз ва дар асоси принсипи инсондӯстӣ 20 март фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бахшиши ҷазои шахсоне ки ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуданд ба тасвиб расид ки дар асоси он дар маҷмӯъ ҷазои 897 нафар ки ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуданд аз адои минбаъдаи ҷазо озод карда шуданд. ин гуна иқдоми инсонпарварона ки дар асоси принсипҳои башардӯстӣ, ғамхорӣ ба оила ва кӯдакону наврасон дар арафаи иди байналмилалии Наврӯз амалӣ гардид, маҳбубият ва ғамхории пешвои миллатро дар ҷомеа бори дигар собит намуда, шодиву фараҳ ва ҳамовозии мардумро ба вуҷуд овард. ман Эмомова Фарзона имрӯз бениҳоят шодам ки дар ин рӯзи муборак, дар ин рӯзи Наврӯз пайвандони моро озод карданд. дар арафаи Наврӯз бахшидани гуноҳҳо худаш як оини нек аст ва боиси фараҳмандии мо пайвандони ҳамаи озодшудагон аст. иқдомҳои созанда ва амалҳои хайрхоҳонаву башардӯстона ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон чун яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоӣ роҳандозӣ мегардад, пайваста амалӣ шуда ба саодати башарият нигаронида шудааст. ин аст ки имрӯз бо такя ба сиёсати инсонпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз муассисаи ислоҳии 3 касрчори сароясати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ дар марҳилаи аввал 22 нафар аз идомаи адои ҷазо озод гардида, бо рӯҳияи болида аз самараи сиёсати башардӯстонаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат ба хонаҳои худ баргаштанд. ман Ҳусейнов Умеҷон Ватаншоевич аввало миннатдори худро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ раҳмон мерасонам ки бо фарори расии иди Наврӯз гуноҳои моро бахшид. имрӯз мо озод шудем, ба пеш падару модар бармегардем. дар оянда барои ободии кишвар сами худо гузорем. сарвари давлат ғамхор аст, адолатпарвар аст. инсондӯстии сарвари давлат буд ки гуноҳои моро бахшиданд. من اخنی طور گلمادویچ ما مینداری خود را به جناب عالی میرسانیم که در جشن نوروز عالم افروز که ما را بخش گناه بود بخشیده ما امروز آزاد هستیم پیش اهل عائله زن فرزندمان میریم. من دولتزاده سهیلی در این روز نوروز ما خرسندیم که با آزادی رخصت میشویم با پیش پدر مادر خش تبور برمیگردیم. در آینده ما کوشش میکنیم که با همین کارهای ناشایسته دست نزنیم و توانیم که در آبادی دولت خودمون سهم خود را گذاریم. همین بخشیدن گناهان ما بازگوی آن است که جناب عالی شخص انسان دوست و غمخوار می باشد. бояд гуфт ки фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бахшиши ҷазои шахсоне ки ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуданд нисбат ба маҳкумшудагоне татбиқ мегардад ки барои содир намудани ҷиноятҳои начандон вазнин, дараҷаи миёна ва вазнин маҳкум шуданд. аф ё худ бахшиши ҷазои шахсоне ки ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуданд бо принсипи инсондӯстӣ асос ёфтааст. чунин ташаббус дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо санадҳои хос ҷорӣ гардида ба муносибати ҷашнҳои давлатӣ ва идҳои миллӣ роҳандозӣ мегардад ки аз сиёсат ва иқдомҳои инсонпарваронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ раҳмон манша мегирад. бояд гуфт ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон муносибатҳои муҳими ҷамъиятӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ, таҳкими рукунҳои муҳими давлатдорӣ, худшиносӣ ва ифтихор аз дастовардҳои соҳибистиқлолӣ ва озодӣ дар асоси санади асосии кишвар конститутсия таҳким ёфта самараи низоми судманди давлатдорӣ унвон мегардад. дар ин замина бо такя ба сиёсати самарабахши иҷтимоӣ, саодати миллат ва кафолати рушду тараққиёти давлат аз ҷумла суботу амният ва ягонагӣ таъмин карда мешавад. яке аз суннатҳои муҳими наврӯзӣ ин бахшидани гуноҳҳост. бо таваҷҷӯҳ ба ин ва дар асоси принсипи инсондӯстӣ 20 марти соли 2025 фармони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ раҳмон дар бораи бахшидани маҳкумшудагоне ки моҳлати ҷазоро имрӯзҳо дар муассисаҳои ислоҳӣ мегузаронанд ба имзо расид ва имрӯз теъдоде аз онҳо ба озодӣ баромаданд. ин иқдом ки дар асоси моддаи 69 конститутсия ва бо такя ба принсипҳои инсондӯстӣ амалӣ шудааст барои 897 нафар имкони нав фароҳам оварда умеди бозгашт ба зиндагии солим ва созандаро дар қалби онҳо бедор месозад. дар муассисаи тарбиявӣ рақами 3 сароясати ислоҳи ҷазои ҷиноятӣ ки асосан наврасону ҷавонон аз синни 14 то 18 сола адои ҷазо мекунанд 27 нафар имкони ба озодӣ баромаданро ба даст оварданд. дар ин рӯз падару модарон хешу наздикони маҳкумшудагон барои истиқболи фарзандони хиш омада буданд ва аз иқдоми шоистаи роҳбарияти олии кишвар изҳори миннатдорӣ карданд. من قندکوه لطفیه بچم شهرامجانی عبدالمجید
من از جناب عالی میندارم هزار رحمت فرزندای ما را آزاد کرد. من خوجایف سامان مینداری خدمت با پیشوای ملت محترم جناب عالی میرسانم. هزار بار رحمت در نوروزی در فصل بهار دلی ما را خرسان کردن، دلی مادرها را خرسان کردن. از جوانای امروزه درخواست میکنیم، خواهش میکنیم که همین دیگه برای خطا نروند، روهای خطا را پیشه نکنند، گپای پدر و مادرها را گوش کنند و در خدمت وطن و ملت خویش باشند. اقدام بخشش جزا تنها یک عمل انسان دوستانه نیست، بلکه یک قرار خردمندانه سیاسی نیز می باشد، زیرا با آزاد شدن محکوم شدگان امکانیت فراهم می آید که آنها با عائله های خود برگردند، در حیات جمعیتی فعالانه اشتراک نمایند و در آبادی وطن سهم گذارند. من محکوم شده نوبالغ ایرگاشف جواهر از ولایت سوق ناحیه اشت اولا مینداری خود را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بیان نمایم که همه ما را به پیش پدر و مادرمون به آزادی میبرد. من به همسالان خود گفتنیم که به کارهای ناشایسته دست نزنند. لحظه بنا شدن نفرانی که امروز آزادی برایشان میسر گردید خیلی پر احساس بود. پدر و مادران با خرسندی زیاد آنها را استقبال گرفتند. امیدواریم نفرانی که امروز مورد بخشش گناهشان از جانب سرور دولت قرار گرفتند در ادامه روزگار خیش با درک مسئولیت عمل کرده زندگی شایسته را انتخاب میکنند. مهمترین سنت نوروز که بخشش گناه است در اساس پرینسیپ بشردوستی و رعیت پروری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اجرا شد. از 200 نفری در روز اول به آزادی برآمده 96 نفرشان محبوسان مؤسسه اصلاحی 3 کسر 6 نظام عمومی در ناحیه یاوان می باشند. من از پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان صدقا می‌ندارم که ما جوانان را امروز آزاد گرداندند. ما کوشش می‌نماییم که دیگر به این خطاگی راه ندهیم و به این وطن زیبا و روستای خود خدمت کنم. توسط تطبیق اقدام‌های انسان‌دوستانه و غمخواری‌های پیوسته از نخستین سال‌های صاحب استقلالی تا به قبول سند نوبتی از مؤسسه‌های سرریاست اجرای جزای جنایتی نسبت به 102671 نفر عفو یا سند بخشش جزا تطبیق گردیده است که از اینها 58233 نفر از ادای جزای جنایتی آزاد کرده شدند. آزادی نعمت بسیار بزرگ است. برای همین به قدر نعمت آزادی رسیدن در کار است. ما خوشحالیم که ما را آزاد کردن، مینداری میکنیم، شروع کنیم دیگه همه کارا نشوند. خلاصه برآوردم که با زندگی نو شروع کنم، دیگر با کار دست نزنم و زندگی خود را پیش برم. در روز اول تطبیق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره بخشش جزای شخصانی که به محروم ساختن از آزادی محکوم شدند 96 نفر محبوس از مؤسسه اصلاحی 3 کسر 6 شهد آزادی چشیدند. احساسات خرسندی اومدگی خرسندی چی گفتن نمیتونه. همه دنیا تینجی باش، آرامی باش، همه فرزندای ما خدمت خلق وطن نکنن و فقط سایبانی دولت باشن. عملی سازی سند بخشش جزا خصوصیت دوروی داشته آزاد نمودن محبوسان از دیگر مؤسسه‌های اصلاحی مرحله به مرحله صورت میگیرد. تشبث نوبتی که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان روی دست گرفته شد کم نظیر بوده نشانه فضیلت‌های نیک انسانی و افاده پرینسیپ گومانیستی میباشد. اصلاح شدیم. این دمو یک درس بود. از حبس آزاد گردیدن 897 نفر محکوم گردیده بخشیده به نوروز بین المللی ادامه اقدام‌های بشردوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بوده. این اقدام برای آنهایی که در زندگی به خطاگی راه دادند امکانیت نادر را برای برگشتن به عائله و جامعه فراهم ساخت. به این وسیله یک رکن و یا ارزش دیگر جشن باستانی نوروز بخشیدن گناه به جا آورده شد. از مؤسسه اصلاحی 3 کسر 8 سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان واقع در شهر نارک که در اینجا زنان ادای جزا میکنند 53 نفر محبوسان بخشیده شدند. مادر و زن تاجیک نباید در مؤسسه اصلاحی باشد و پس پنجره ادای جزا نماید. جای مادر و زن تاجیک در بین اهل فرزندان و اهل عائله است و آنها وظیفه انسانی خود را بهر تربیه نسل نورس باید روانه گرداند. درست است که بخشش گناه از خصلت‌های حمیده انسانی به شمار رفته. از کس مسئولیت
мас'улияти баландро талаб менамояд. қобил ба зикр аст ки иқдоми наврӯзии роҳбари давлат боиси озодии садҳо нафар маҳбусон ва сарҷамии оилаҳо гардида, дар тинати ҳар яки онҳо шӯлаи умедро ба ояндаи дурахшон ва зиндагии шоиста талқин намуд. мо як қисм аз занони имрӯз озодшуда бо шарофати пешвои миллат бахшида шудем, миннатдории худамонро баён менамоем. моро озод кардааст, мо ятимои моро бемодар намондааст. мо беҳад миннатдорем, умедвор будем ки мо озод мешем дар ин ватани тоҷикистони ободи зебо. мо барое ки сардори меҳрубон, падари меҳрубон дорем, ҷаноби олӣ, беҳад миннатдорем. мо занҳоро озод карданд ва мо аз кардаҳои худ хеле пушаймон ҳастем ва мехоҳем ки оянда ба давлати худ хизмат кунем ва дар ин корҳо дигар даст назанем. иқдоми авф ва ё бахшиши гуноҳ дар замони соҳиби истиқлолии мамлакат аз ҷониби роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар бори аввал набуда, то ин муддат чандин маротиба рӯи даст гирифта шуд ки боиси иттиҳодию сарҷамӣ ва хушбахтии оилаҳо гардидааст. Тадбири наврӯзии бахшиши хатокорон идомаи ғамхориҳои башардӯстонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, дар асоси принсипҳои башардӯстӣ, ғамхорӣ ба оила ва кӯдакону наврасон сурат гирифт.